Lis og Bo. Og de får pizza. En tværfaglig novelle for 3. klassetrin, der integrerer dansk, samfundsfag og hjemkundskab. Her er Bo og Lis. Bo og Lis. Pizza. Bo og Lis skal have pizza. Ahmed har pizza. Ahmed laver pizza. Bo og Lis skal have pizza. Skal I have pizza? Siger Ahmed. Ja, siger Bo. Det ved jeg ikke, siger Lis. Lis er en sol. Pizza, siger Ahmed. Ja, siger Bo. Hvad er pizza? Siger Lis. Lis, din sol, siger Bo. Ja, Lis, din sol, siger Ahmed. Pizza er hvad? Siger Lis. Pizza er mel, siger Ahmed. Mel, siger Lis. Ja, siger Ahmed. Og ost. Ost, siger Bo. Mel og ost og pizza, siger Ahmed. Ost. Ost. Mel. Ost. Pizza. Lis. Ost. Bo. Ahmed. Mel. Ost. Ost. Pizza. Mel, siger Bo. Ja, siger Ahmed. Og ost. Ost, siger Ahmed. Ost, siger Bo.